Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Ħanfaqgħu l-spoon ħanibdew? Ajżorek. Għagħin ċab ċipa? Yes, please. Minnaw beda. Ġajna l-ura laħwa għal-episod ieħor very edukattiv ta' Buy to Bacon episode 51 edin aħna ġifiri edin we passed the half century mark. Ikolli najdek li ħanu high five minn għandek spoon ukoll. Vera għalet il-bot inti. Tlifna 125% mit-team. Ma, eżatt. Għazanna, da jizu soldat marlura mill-gwerra u telef CEO, mxort għandu si oħra u zawċ idejn. U saqajn overrated. Terranġa, wa wheelchairs. U l-lum, aħna għanna mistieden speċjali bnidem li raġeli li jina ili nafu zmin twil, ma stax najt li homies u best bros u tfajna fl-imkien u sifirna u xulxin u hekk. Imma ili nafu zmin twil, a very nice guy, very productive, tajjeb ħafna fl-jagħmel wieħed naħseb mill-akbar celebrity chefs li għaw Malta. Guys, għalikom, il-Daniel Butch Cardona! Laħwa, wahda għabel ma nibdew, so, fuck, yeah, let's go! Cut to the chase. Yeah. Everyone give me some space. Okay. Don't fall out, we fall into place. Let's go. Emi Benzina! Nistam mis-suqlek? Ma smistolix, Emi. Ma semmix il-kasta ġiġa? L-ewwel date tiegħek kienet qabel jew wara twelid ta' Kristu? Din hija domanda interessanti. U fuq il-flawt imlaħħam kollu vini ta' Emi? Jilbes balla ġlekkijiet koroħ u jagħmel podcast. Inti hu għalik? Mela fox kem għandek. Għadek jem, Emi, għadek tajjem. Mu provajtinix, Emi. Sekonda Spencer għax marli naqas suspension minn dinna għax tidħeċa daqs kelbak s-tek ħatajli. Ja, sawrija! Bobson bizzerrina! I'm colder than Trey, I stick to the code, I'm ditching the game. I do anything for the win at the end of the day. Tajba? Il-ħoss bra kien cool. Dan għandu sussidju mill-gvern, u timur il-festi, u tjagħmel The night, that was good. Noqt imbezza l-klib kif ġieti. Nifhem li delizzju mal-kelb tiegħi tbewlu fis-sajf. U biex taxxaqna San Ġwan ngħidu sewwa. Allura nisimgħu l-festi kollha ta' Malta, għandna festa fil-ġimgħa. Imma x'tagħmel tirrispetta id-delizzju ta' kulħadd. Nitkellmu fuq delizzi. Tiegħek ma nistgħux nsemmuhom għattinna. Kollax, jiena m'għandi delizzi jiena ġis nsemmihom. Allora bella. U kien intraw tajjeb, illa nafera, illa nafu xulxin, celebrity chef. Għajja minti celebrity chef, man. Ilek hemm żmien issa. Chef antik. Malta Nancy ta' celebrity chef. Ma Nancy tajba Il-grillioso bomba. Vera tajb. Il-grillioso tajjeb. Tajja riġbet porn ma Nancy u hekk ostjat min jaf kif tmur. Immaġina wejja, intkom sajru karbonara. Tara Nancy Tintefa fissatejta bil-lejta mill-burgers. Illa ma kif tkun tajba ostja. My God. Nelle kiena xi packs għal meat Nancy. Illi ma nara fuq television. She's been a while, eżatt. 15 naħseb years ago għal ħadi rajta fuq television. Għadditom zgur Nancy issa. She was good. Imma minn doħarġ l-air fryer nħxiet naqra naħseb. Yes, it's a direct competitor, le? Just put out the business, I think, put Grillioso out. I haven't seen Grillioso anywhere. Titanic naħseb ħalli kien hemm. Eżatt, istess ħaġa, le, it's the same shit. Convection oven, just we had fancy hall. U waħda ħarġitu ħafna qabel, teknoloġija ġdida. Le, it-taħħal prodotti ġifieri le. Le.
She imports it as in... Ma taħseb tamlu fil-garaxxi toqtu Imma forsi inventatu jew jien nafhem xi affarijiet. Le, kieku għandha Nobel Prize, bro, fl Krida. Għax fi żmien Griljoso kien isalvana, Vera, legendu. U salesperson bħala mawx. Legend Nancy. Ħankomplu qabel ma nibdew ħanatin thank you l-sponsors malajr. Grazzi lill-onlineintimates.com li dejjem edinaw supportjawna ikolkom ftit affarijiet titħaq forsi. Xi dealer li jisponsor. Għax ġilu għedna bil-Walt minn għandu. Tara, legend, diki, ikolkom bżon xi affarijiet id-dar. Xi kondom, xi lub, xi dildo daqsdar alla. Tistaw tornaw li tridu mill-Walt, vera du, id-diskrit kollox tajjeb. Tajba, għamil tajjen, ġiri, kollu bżonnu. Jek mandekx, Stay safe. jek tistħi toqgħod tmur qudiem kondom, kondom, dar, delivery dar. Xorta. Grazzi kbira lill-Live Stage li dawna jipprovdulna għal-live show, il-strutturi li hemm, ġifieri l-stage, scaffolding, is-seating, kollox grazzi kbir lilhom. Thank you kbira lil-backlight ukoll li tawna il-lighting għal-live show. U, speaking about live shows, ġifieri, ħanidilkom dat, grazzi lil Black Box Pro ukoll li tuna is-sound għal-live show kif ukoll is-sound ġodda għall-programm. Il-Matt Photography li l-lum mhux qiegħed magħna nispera li ma ġaralu xejn għax mhux soltu dejjem qiegħed puntwali dejjem on time u l-lum just literally ghosted, nispera li all right, Matt jiġbin. U grazzi lil Media li dejjem jihostjawna. Speaking about the live show, għalla live show ġej, il-bukjat lest, 21-22 November, l-MFCC, guys. Guys, ġifiri, ħanibda noħorġu kollox, aktarx, actually, 99% meta this program is going to air, the job dejna bil-advertising full on, ġifiri, ma nafsi ġid id-darba, laħa darba kważi morna l-ħabs. Darba morru l-ħab. Darba nispiċċaw il-ħabs. Sissa vera kollox escalating għijat. Ħana raw how far the jokes can take us. Li għanna tajjeb li taqal il-bot mid-depo, ġifiri, mux bħal-Marsa, l-Marsa kien masol mid-depo. Eżat, Jidqu jamlu xaħġa bħal ta' Italian job u jisalvawna ta' bil-minimajnez. Għaj salvawna ta' kjarrestawna. Għalla u kejos għamlu xaħġa ħarqu għad-depo għamlu xaħġa kjarrestawna. Mini Coopers. Mini Coopers, sorry. Tajjeb, mela, ħanibdaw, ħana den xtasef, nibdaw nifmu għajnti xinti xem, whatever. Għana minna naqa riċerka. Alright, aħna minna riċerka fuqek. U apparently inti kellek trobbi għana diffiċli meta kont żgħir long time ago. Ages. Ma kellek xogħol, ma kellek ġenituri, dakka ma kellek xogħol għax ma kellekx il-ġenituri biex għajmu, ġifieri fil-għodu. Dik fattietek. Kone parijiet. Għaxħar parijiet kif. Kone parijiet, ma. Lex, kont ignorant, basically. I mean, u kont mux għazzin, ma, I mean, kont mitluf u you know. You're a kid, brother. I was a kid, though. It was fun, though. Honestly, people yet was li kienet. Passati kra ma fizzin ħad buzz, man. Kont ikun barra di namel il-read, skateboarder, you know, għabbes l-immulaw. Kont cool. You were always happy go lucky. Dejjem happy. Babli ċiri, kont dejjem ekku. Isma, għandi telefon ta' importanti, distaw sekonda bis nibatlu message. Il-min? Il-xef, eċempel il-xef. Kelmu, tajdlu, ħanax naħseb forsi. Bissi, kim ħatra. Le, l-ħares. Le, ma jimrakx tijak? Kolla tiegħi ma jmordu għatti gladiators stuff tiegħi. Ara kif se jkellmu bl-Ingliż. Le, Malti, xef Malti. Veru, għadhom jeżistu. Appartin taw ieħor. Xef Malti. Kif intu marvin bissa. U xon grafina. Għanzi mux Ma xon pepenara ta' ma tanċu. Għajli, Mike, sorry, xef u bajtu bacon. Ħaffef naqa Mike, ġvin. Għajli. Hu, mela, hu 5 kilos, mela. 5 kilos xiex. Għajranġa kollox, xef u bajtu bacon. Għajti kelmek data bajtu bacon, ha? Tikxifnix. Toħdu għolja. Michael dak. Hello? Jisbaħ Keanu Reeves. Michael? Nindunaw il-mobile. Kif inti ġbin? All right. Ġara, kellek noqqas ta' burgers? Chicken breast, bro. Sejt Nortna. Chicken breast? Minna ħatani, ma daħlu xjert ta' chicken breast u dejjem ma mxħadi. Chicken breast għal-vegans, iġġibu inti? Iva, bis. Għal-vegan chicken breast? Iva, ma beetroot u basal bis.
Beetroot u My bażal God. biss. Dakka tajja pal waqt is-seks għax jagħmel riħata veru l-beetroot u l-bażal fil-kien. Oh god. Isma, it-tiġiġ mux healthy, man. It-tiġiġ mux healthy. Joħorġu l-bajt mill-istess toqba li jaħrawm. Dik għanda tindika lek ħafna affarijiet, sieħbi. Kompli għem għax ħanaxxu l-biznis il-Daniel. Ciao. Ciao Mike, sorry love you Mike. Okay. Good day, ciao ciao. Ja, fil-mis-serial hija leġenda għastja. Dak brav, dak chef ta' vera, dak Ostja. jgħod jisib l-steakhouse, kollox fideħ. Ostja, Super Mike. Għandu għena hisja jisu Keanu Reeves ma nejlu. Gustos, mela. Ħafna, u jaf il-kung fu kol, so. Il-leba, vera kijan. Ostja, l-Mike, legend il-Mike. Bravo, Għalek għati faħroċa fil-kung fu, mela. Ġibsa minnu. Ostja, interessanti. Dan kollok għafna da tip ta' kolzek. Inkollu. You have to fucking handle that shit Ħafna, now. ħafna. Ek, tittamel issa u bil-fors, u ġiri għalaw zbub ma tkunx taf, men. Eżempju, ċuċata nsemmilek, f'nof servis tiqa fil-frajer. Il-leba. Sek, you fucking head it, ġifiri. Man komx griljozo. ħagġa tajba. Tida, jo, tabba. Għalkom dak l-equipment kollu. Man komx griljozo. Jo, eżempju, jinnaf, ġemma l-oħra, ċuċata, nifem ċuċata, ketna hardcore, ġifiri, klienta waqt il-fixken tal-olive oil mu fil-mejda, l-olive oil, u kienem olive oil kullum kien ġo restaurant, u waqt il-servis sib fil-axija, Kollu zli. pak zliq, kullum kien jizlo, kollox jizlo, taf kif? Xie pjaċi. Kif inħobb jena. Mistek zammejtilom iżjed il-klient. Le, u kelli waiter miskin, u dal-waiter fucking għaddis, għasir xelu boċċu vera cute, vera hobbu. Ma jkun xem taqtir olive oil ma tarax jizlo u jifqar għazu blura bil-laħam ġew il-ċomen. U ġifiri weġġa grafi fetaħ rasu d-dim kullħat. Il-restaurant kollu l-art. Xijulek il-parke. Le, madum mandi. Madum biskin, madum. Emma xinġarek accident pal dak, il-restaurant waqf uħel, il-klient idbelħu. 100%. Għaxu, u għan tlet tarġi biex tinżel ġol common area. U zela u ħabbat rasu ma tarġa, zad, wara. U xamlet waqqaf il-servis ek, jow ġas keċċajtu l-barret l-issa bro fil-dejt. Le, miskin, le. Tfajtu fi karozza ħat għax kellu bżon l-xaxar punti frasu fuq wara. Emma n-nis jaħasra, ma t-jomx t-għadis okay, dem mal-art. Mixek, ħalastulu x-shift jow naħejtlu naqam il-għaw. Ħallastu double, miskin, ħallastu kollu. Għana jilek għax super guy, vera. Maġa t-tkun demel isma, bro, inti maħdimċe. Le, emma waqt. Telqu n-nis għabba fi. Xejt li l-art tal-għamadu mit-tebba l-graw. Għanna il-lek il-paga tal-xejt il-graw. Emma isma kelli bosses li kont weġġajt gravi. Min ja. U dak tip għawek, għatrawek, għandaħħal sekina daqs jizġoj dejja. Mother's Day. Għalfej. Għax kontet fil-lit jahuta, u xaġġajat li xief. Daħħalta u dak tip ideja bil-punti, għand il-punti markati sa. Gridet narom, U dak tip l-owner, inti ġejli la xoħlu, ma' Kema minnu għala. Inti ġej lura, Ma xaqmen mandux minn isajja l-Mother's Day, mux biex Le, mort lura. Ma saqsi dismin torrajt l-għu. Mux ek, mux ek. Ovvja ħana ġani ġi, fakki, kienu ħafna xefit ma jemlu ix, ta' meġiġ lura. Illum għan ħafna minn daw li għataw naqasu bajom jitilqu d-dajm lu xieġi ma sikk. Oh, wejja. Vera, Xefrit nitħolli. Il-ġodda ta' il-ġodda, l-oriġinali xjuħek il- Eżat, eżat. Kollu jisom Jo jiġi kien. Eżat. Ta' tajjeb, eh? 3 kilos. Ta' kem importanti daku. Ta' faj importanti daku. Għax twassal? Biex ta' fuq. Eżat, tirħabel eżat. Għax il-ġija da. Mela l-ewel daħalaw għalinna ma nitkelmux fuq l-affarijiet sinati. Dak faj tajbin. Sorry, ta' diħ ħagġa tajba. Diħħaġa tajba. Zogrampun. Dana għal-chicken di la tużaw kol biex timna Biex chicken. nistaffja ċiċħol ċikin għax inti l-namel naqbat il-ċikin sieħa. Aha, Daħħal bat narbuġ il-fuq. Għall-filling tal-butir. id-daħlu koll l-imkien. Eżatt. Tajjeb, Għalek tajjeb, ikon tajjeb, għanna tajjeb. roast chicken għak Anki il-ħara biex toħorġu Ma jnexxilek stamela mek sara ħaddik talent, eh? jindik bżobbi namela. Zabri jiġi jek, jihu angle, right angle, un bat jeħelem. Guys, għal minnet jaspira biex jisir chef, jek ma tamlux di, orilom naqra. Zarmaw, men. Morroslu twiqi. Allora, inti li kont bla ġenituri, minn fej ġabruk mid-dogs home, per eżempju, kif bdejta ħajtek? Le, kelli ġejtur, ma tal-qoni, tifem. Sparixxew, ma spiċċajt fi triq u hekk. Ma hemm kienu, ma tal-qolem għax fejn marru. Mux palta Nazzaret, inti kellek iġifiri. Kelli. Missier talaq meta kellu ten, mar rasu u għammit tal-sifet minn Malta.
Emma, you know, Estja. emma relax kontu. Bla, mdix nix rigali għal-miliet ma kelli għavjena, mela, ħat ma jistajn daħalli. Ja, fil-bie. U xkont, imma xieġi, u fej bqajt, fej kont tiġri, fej kont. L-skate park konnex dak iż-żmien. U ma Tony tal-White Arrow. Konu għagġu l-istor tijaw, l-skate Tony park. Legend, Tony Legend. fucking King. Tony Legend. Tony King kien bibżobbu ta' vera. Tony Legend. Ħafna. Jena li kontu junior college emmek kontu. Jena l-White Arrow fil-Università, dak iż-żmien, no. Mela Eżatt, konna ħadem pizza xumbat, bajluka u ekum bat. Agreed, Inti parti mill-klen li għankom it-tatu tal-White Arrow. Jien għal-ewel għet l-għamilta. Inti l-ewwel qed għamilta? Għax mux jien ġennintom. Għawe, da mal-ġemp, ġennintom kolla jien. Tal-alla, proset, Mala, proset. Vera kien legend it-Tony. Mandi xejn xi ngħid għax vera kien legend il-Tony. Ħafna, jena għajna ħafna lejli, għajna ħafna. U kien kulax, meta kont mord biex naħdem miegħu għalli mi ma taħdimx ta'. Għalli ħallik tgħix torqotaw, mur naħdem man nies mhux miegħi, inti bħal fejtom mhux ħana naħdem miegħu. Għallax mi għandek il-konfidenza għalli mur naħdem jak help. U mort, and help me vera. Astja. Għax mi konna da for granted, u bat ma għadni naħdem. Astja, wicked, Estja proset. proset, askont nafad l-istorja. It's interesting. Ġieli t-impressjonar kif you find nice. Ħalli aħna nafu il-Tony, jek ma tafuħx taħsbu kif tajt inti għala zobbu. U għala zobbu gangster ma qalbu tad-deb. Agreed, it's incredible kif affarijiet zbieħ jistaw jiġu minnant in-nies li jinqas tistenni. Le, mandekx. Le, mandekx. Kelli. Le, bajda ma jkollix. Rajtu? Keeper! Ġifiri Tony kien jitimak u għek ġifiri kien. Mala. Konna għagġu l-istor tijaw, un bat bdiet naħdem, ġibt l-ewel paga, un bat bdiet nix nikri nħanut. L-ewel post li kelli kien one studio flat, kien 30 lira Maltin fi xarri kena. Meta fil-1975 kam Ma naħsibni inti Meta kienu 30 lira. Kem kelli 18, le, xe 19, le. 19, għas niftakar ta' ma l-ak li miru posti. Astja. Nsida. U tali semmejt it-tattoos ġifiri, għandek it-tattużaw, ovvjament inti, Fejn għaw biss Dawk it-tattoos ma ġisme kolla biex tifranka s-sunblock għalfej għamiltom, xkien, what's the reasoning behind them? I like them, na. It's the image. Ġin, asnaf ta' sunblock iju verst, ja. Taħseb jgħinek issir xeffa ħjar kollok it-tattoos et iżid. Ġiktar fucking cool. Tiġi le. Tkun mal-pass, dak li kella, dak il-sos, where's the lamb sauce? Lamb sauce. Imma issa li Inna must tifrankaħom, zgur. Listen, ma nafx kiex scientifically proven, ma għatma għedmitin il-musa fħajti, men. Sħabi, tipo, u fejn u għatijena. Mur għamil test għaddem, bro, Għatma għedni nemusa, men. Issa il-met foċen ħabta tatuz, ma na. Daka xan tupatku. Tinta għandek toma ħazina. Le, mux Imma jekk issa li tanti għaxdi dejjem taddil minn moħħi, nara li l-ek il-bazaz u daw mimlin tpinġija minn il-bazaz mifquħ tpinġija. Imma ħares li, komunajt, jina di ħaġa li toġobkom ħafna, it's like a hobby, ħaġa li tiġbdek. Issa li mandek xiktar fejt pinġi. Għetna mel cover up, sta fuq xurxin. Xorta ħassi. Mara, għamilt il-venom, għandil Fl-axar ħassir is-swed. Issa ħana mel Iron Man ma saqajja. Fl-axar ħassir is-swed, tak tibqa tamel kulur fuq kulur, naqblu. Mishtien, sir swed Blu bieċa ħassir. ċanga, ġast eżaj. Emmin, taġviri, per esempio, Jem blackout swek. il-bassist tal-audio slave na li, ġast għandu a complete time, just complete black. Mala, l-ex tijek kella u koll, da kom ma siħa blackout. Sabiħa. Bukjaw li wahda għamun namela. Daka, inti għatħajart minn Prison Break toqgħod tagħmel tikteb ir-riċetti fuq ismek tipo. Fuq ismek, fuq idek, sorry. Fuq idi żgur. Riċetti m'għandix, passwords ta' affarijiet għandi. Għandek passwords ta' affarijiet. Għax jien ninsa, jien ignorant. Le, eżempju, għamilt tatu l-ewwel. Bat eżempju password tal-email u tatu minn tiegħi eżempju. Mux għamarikum, għatna mellek għax dabel kontra xie tħares li. Aħba kebbe, vija, stja. ċinu number tal-mobile, qalbi. 7-7. Imma t-għu imma missek t-prova tikteb riċetti ta' fuq, forsi tinsa kif s-sajja karbonara. U jifsib ximkienu. The next episode. Per esempio, chicken noodles bil-knor. Eżat, one cup. Namel wahda bit-ċinis, namel wahda sweet and sour pork, un bad nisaqsini xinejlu fate, your love. Namel, chicken Sweet and sour. Et nitkelmu fuq sweet and sour pork. Ux et nitkelmu. Fuq ċinizi. Jo fuq il-wis. ħanerġaw ġviri. Sweet and sour cat. Jek nitkelmu fuq daw l-affarijiet, nitkelmu ma safejna fjena,
evitajnijom, le? tlaqna Nisa? Le? Nisa. Le, mux nisa? ċinizi kell. All right, okay. X'nissa fejn mar moħħok PJ? All right, okay. Għax xsibna timmorru naħal oħra kif dejtu torgazmaw un bat insejt li inti actually addict tal-ikel. Jena l-ikel kollox. Aw, inqas 9 kilos, issa. Vera. Edin tajjeb, Misu bajk iż-żajr. Edin nibdew. Għandi domanda lik, per eżempju, tara daw ħafna influencers fu Facebook, sewa, u jamlu lek daw il-riċetti ta' illum il-ħat u ħanamil patata mollija bil-corn beef. Jena, Titħax tafal minn għedda. anka jen indunajt għal-min. Anka jen. Xini xaddim immoħ? Jien ma nafx kif sorry ħakon nabbes fuq. Ħajli. Jien ma nafx kif iż-żob tħajjar kulħadd issa jaqbad isajjar. Ija dik vera ħafna istisajru vera. Ma I mean fuck it bro. I mean għat jagħmel jiritu. It is what it is. Jien ma tantx jiena għandina problema ma nħobbx nara videos twal ġifieri ma tantx nara ħafna minnhom to be honest. Ma tantx I skip them. I skip them. ADHD dik. Eżempju, anka tiegħek ta' minn 30 seconds video ma nagħmlux, ma tantx ma tantx jitkellem ħafna ġo fihom sirt. U tantx tagħmel videos fuq ir-riċetti, għax iġġelu ta' soffritto. U jien ma- Għatjorina kif jagħmel it-toast. Il-lot se soffritto. Ili ma nisma biħad, għaddej. Is-soffritto miskin spiċċa reġa' he relapsed again. Għazin miskin. Kien spiċċa paċ available ma toroq literally spiċċa Ostja. fix mal-pulizija u hekk. Ħażin għalih għal Demajjo li jġib il-Johnny Walker. Fucking right. Dik vera, stja. Imma Good luck to him, jalla kollox għora. Jalla kollox għora. Mala. Għax konna nħdu pjaċir. Isma ħakkonet il-verita. Il-toast tal-bliħ kien, Għottu ma stajċ indu. Tajjeb kien. Għalfej, gluten tolerant jo. Ma nexxilix imu. Le, jena Imma jentax għatjajdi. niddeja Q's idejquni. Jena kont laki ma kellux jizd, Martin kont mort mill-ewel, kont laki ma kien ikollu kju. Ma kien tajjeb. Il-ħaxja tiegħu li qatt jgħidilna minn fejn jixxi it-toast, minn fejn jixxi il-ġobon, minn kif jagħmlu. everything. U dan sekk, Which was a problem, Nis bdew tellaw videos kif jagħmlu toast. Ejja, dik dejt naraxħa, rajt Japanis jamlu toast. Xeħ, brother, Fuck it. terġax. Imma di, ħana ġan naqbez fuq ta' daw il-xef, xie sessa. Kienem, biddeja nejda, kienem koppja li għamlu spaghetti carbonara. U kollox ħazin għamlu ostja. Vera? Kollox ħazin. Like bil-krema u hekk? Like this is wadbu il-pancetta, and wadbu il-guanciale, and it's obviously pancetta. Lala, da rajtu jena. Wadbu l-ilma jali, qabel ma tefaw il-pasta, flok użaw l-ilma tal-bol biex jistarċi, għalli inti tamel il-krema. Użaw ġast ilma misħun, ġast wadbu. Kollox ħazin, guys, kif? U kullħat jidu. Legend. Emma ket. Proset. Jek ma tafx is-sajjar, għalfej is-sajjar. Emma għandis faħrom ħafna ġifiri. Il-liba, Jintaf ma tax nifem men. Meta xati tellat pinġija tkun fucking kera, ma kera ta' pinġija li tajt il-liba xikru ta' pinġija. Xet jiġri. Ta' ma tkun proset binki. Imma tajlu Tajlu xej. Ma t-kommentax, tkun vera kera, tkun vera kera. Jima nekkommenta ħat fuq xej. Jek xat jamel tajb, ara jenek xat jamel tajb nekkommentalu, xiex ħazin ma nekkommentalu, xax niddeja ma. Agridu, Emma kif iżżom. Emma jek ħazina, bħal tal-ġine ħazin ma nekkommentax. Le, agridu. U ħazina mux kwestjoni ta' xjoġbok u xma joġbok, ħazina għax it-teknika ħazina, għedna semjenti ta' tuż mux għax moġbitek xax hemm kelb u moġbukx il-klip, ġast għax ħaqala tħazzis mux wieġ, dak ma jidirx pa, dak jider jisu ghost face, mux għammok, dak it-tip. Apparti li l-izbu hija suġġettiva, vera kienu jgħidu niftakar fi żmien meta ma kienx toġobhom tatu, kienu jixwu biċċa hops u jpoġġuha. Għal-ormi, per eżempju, niftakar, per eżempju, tara bniedem ikollu għaw maħru, ikun għamel xi biċċa tatu ta' dak iż-żmien, ma kien hemmx laser naqblu. Għalla biex neħħija, per eżempju. Jaħraq bil-ħobs. I love Sandy, mbagħad Sandy tkun xxiet nofs ir-raħal. Mhux għax il-mara tiegħek Sandy, Alex and Max. Anyway, mi tkun xxiet nofs ir-raħal. Kienu jitfaw biċċa ħobs iġibuha sewda fil-forn.
U id-daweb il-ġilda bi. Istja? Ejja. Alla bax heaviness. Kieku tagħmilha inti ġisek Freddy Krueger. Eżatt. Evi, jo ostja. Jina kon les ħantik daqqa minn kep meta semmejt il-mara, ma t-sfajn. Nsejt, mal-moment. Ejja, nsejt. Sandy, Mandy, Amy, mux kollek, il-nisa li ġu bħal-nisa. Isma, wahda minn l-affarijiet li għalu li sħabek. Shit. Le, xej, rigard il-tattoos, int għandek tattoo ta' Charmander u Sonic the Hedgehog. Ejja. Fej u xiex u kome. Għax għanfraġġa xaħġa naqa. Charmander, minu? Charmander ta' Pokemon. Pokemon. Edin mal-ġemp. Inti l-anti-nerd ta' dinja inti. Naf xinu ma Pokemon. L-anti-geek, ħanara. Imma li ti pretendu naf xinu Charmander. Wow. Charmander. Dog Charmander. Mela id li d-dinosaur. Alright. Umbat għalu li kolli jem xie tpinġija ta' xie xoffa. Għandek xpinġija ta' xoffa. Imma l-problema ta' Charmander u Sonic hija li nisa jaraw weird. Ċifi, weird għala. As opposed to what? As opposed to everything else? Ta' Charmander they eat me. Ija, ma ġili ġrat. Mela jkun it-irrit taħulek. Eżatt, u tasib tough guy. U Charmander ħajda mux wiċ il-Madonna. Ciao, merħa burbul. Le, ma tini ċans, għax. Vera, għandek il-Madonna, vera. Ija, ma la Tal-għot li Rita li taslinna. Le, Rita għu fejna. Le, ma għax ġili, ċeta nisa, jena minix tafga, jena kwit, men. Ma taf inti konem nisa jazbuk tasbuk tafga, u ekku taf ġili taf. Umbat tinżel, tajt. Dana xilli, bat għandek il-pup. Pokemon. You know, konem xilatina, ma keso, ma eżat. And it cuts the moment. Jurassic Park, xintara dinosaur. Isto Jurassic Park. No, Pokemon. Keso cos'è Pokemon? Ecstasy? Oh my God. U xiex u just... Uġi tal-moment, t-toq t-spiegala xinu, ek. Fucking picky daw in-nisaħa. Taw daħu lek għadu għataqla lek il-ħasib fuq. U għat li t-provazom ġismek imqajjem. Għalek, Pokemon. Sonic the Hedgehog, min Sonic 1, mux Sonic 2. Dajlek Sonic the Hedgehog, mux tilaba, Sega sajr! Darba kelli wahda, għal-liflek ta' darba kelli wahda, waqt li jedek għat li, ma jena Pikachu ġobni, tipo, kompliment. Eżat. U għandek spinġi oħra ta' xoffa. U siħbek għandu l-istess pinġija kombinazzjoni bleżat ximkien? Fejn id pinġija tijak? Fej Sonic. Fej Sonic. Inti għandek... Inti għandek tatu mal-firrilla għaluli. Ija, kollu. Kollu? Ija, ħafna differenti fuq. U fej marrasek mal-boċċa? Le, ma tistax marras. Le, kiku t-mutu. Ma xafta dinna. Min għallek li għandi dawa? Da fuq l-internet. Eżat. Għandir saru tratti. Vera? Ider sarku. Imma maġina siħbek kekket jagħmellek it-tattu denti ċalla. Esmani, hekk kienet, vera. U inti sejrik ġovidu. Hekk kienet. U titwebsu? Possibli, bro, dak il-ħin xintara muturġi għalih, jidħol isu bebbux. U tabdu hekk jisu. U jġebbidu l-ek. Jġebbidu jpenġi. Fonu, ma. Headlock. U ismani. Eżat, headlock. Tiċċallax din. Ma bet il-headlock hekk kienet. Hekk kienet il-headlock. Il-headlock hekk. Le, ma it's cool, it's a statement, you know, it's a differenti. Le, cool. Ġobni, Agreed. Għandi kollum kiema, għami anka sormi kolli għandi, ġifiri affajt. Everywhere, eżat. Kollu. Estja, tete kollok il-gazz. Ta' fej ma namiex u bat titħax bija. Ma toqba ta' sormok. Għandek u koll? Le, baċ gazz. Le, mandiġ. Għazi, u maċċiks, bil-baċċiks, normali. Yes. Ta' fej ma namiex, ġismi kollu namel, mbarra l-pala saqajja. Ok. Di xejdu l-pala di xejdu. Yes, the soul. Il-witch ma, it-werwer. You're afraid of it? Mandek ċans immissa mek, nibza. Istja? Nibza, stjax. Madonna, biex tkun f'meeting tinżaħafi u tilbes kollok torjom li blattatu għalfej imma bla. Tamel xismu interview waqt sajk mal-kamera.
Nibza, stja vera. Stja Hessel. And Tweġġa, ma xem mandek lada, mu jgħidu. Għalek, nid-darra s-stja, anka xat missaqajja nġijek. Foot fetishes mandiġ, tenga. Mandekx foot fetish. Yeah, You don't like feet. If you don't like feet, you don't like feet. Is what it is. Dil-bicċa tijak, ma. Now, we saw an interview of yours where you said that basically you started out as a dishwasher. Mala. That's what I said. And you said as well that you actually were a professional dishwasher. U għadni. Ladies out there, kom bżon jassi kon platti ċempluli. Yeah. And so since you were a professional dishwasher, that was when you decided to become a woman? Alright, kenna fuq dal-program, mekka. Dishwasher. Dishwasher, oh. Ejja, mala. Inti li single ma tafx, maħna li. Regalu naqa, Max. Dishwasher, oh, I mean, it's a professional dishwasher, oh, you decided I was. Ejja, kontu. I guess. Yeah. I guess I'm not gonna say it's a woman's job, ma nafx. It's supposed to be a woman's job. Ma nafx, jiex t platti mid-disa kolla fid-dinja nasib, u għadnis għallum. Veri ma nafx. Alex single, mela. La, għadnis mela single. Ma le ħarra ċajt, bdejt dishwasher inti, un-bat bdejt tara chefs u ek, u rajtom, rajtom cool. Joffendu xurxin jidaw bit-Taljan u ek, bastardo, porca la puttana, ke cazzo fai, Fej dan. Sar di trattorija, my first ever job. Kont għadni ħreċ minn posti kraħa u tħalt emmek naħdem. U it was cool, bdejt naħsir platti u ek, u għatna rom gas down, tipo, bat bil-bandana u ek. Malta. Rit nintoġab u għara konnot namel minn kolloġ u noħġ iż-zibel u għafnu affaritek wara. It was fun, I mean. Inti biex xefi Italjani bdejt. Italjani bdejt, laki li konna fitkellem Italjan, so għajme nġtur fit-tien. Inti taħseb li da żmien issa il-ċina Maltija edha tixxeqleb iktar lej l-Indjan? Ija. Għanna ħafna staff Indjani, normali. Anka ċina, per eżempju, tamel dish pal ravjul bil-ħatara. Oh my god, ħatakari. Le, ħatara, l-Indjani ħatara. Għandhom mux ħatakari. Bravi, ma għaw minnom bravi ħafna. ħafna. Imma ma jġux Malta, jibqaw l-Indjani. Imma Jo morru l-Amerika. ħafna staff barni, normali, normali. Hemm riċetta kbira driver tal-Walt il-Forn, dik vera toqgħod. Il-provajtu? Le. Aw supply, ja? Aw supply. U l-bicċerija bla d-doġ deħlin. Jo nkella il-plat bigi la. Bigi la. Dak ġifiri. Dak t-esperta li Indjani mel bigilla. Bigi la. Asma di telefonat importanza bġara xaħġa. Vera? Tija. Chicken breast. Bigi la. Shefford josib il-printer u kol, Zejda u bil-printer. IT technician, Celebrity IT technician. bil-printer, Dik Indjana kienet li ċempli. Latina, Kolombjana. Dika wahda tinstamat, what is wrong the printer not working, man? Ejja kajt li, il-printer mux jahda tara fejn dajjen. U dan għalli laħmad jom mitudu, vera. Kol kenit. But I don't know what to call a Kenny, dear. Għallat li razza f'sekonda. Latina. Imma kolli bżon min jgħamil push. Imma he stayed calm, ostja. Tajjeb. Isma, għandi problema bil-printers. Għan għamlu, ma sax naħdem minn għajru. Jien kikun nibza naħdem miegħu. Għax dak iċ-ċurket li għandu taraħ, dak żgur jisħet in-nies bih. Jabdek lejds. HIV. Joqgħod jitlob fuq u jbużu. Jew xi spija ħalli meta jaqbduh jomodu u jmut. You will never get me. Love you, God bless you. Ciao. Kemm ipanikjat ostja. Anka ħna. Soppej tajdu, ha. Sorry, guys. Sorry, ma. Tajjeb, dawar, sorry. Jalla tixefi telefona ta' ċempit li kelli video kol, Lex u kol. L-allora, all right. Għaxin li paħbib ma Alexis kolla rizati. Nin naħseb dak iċ-ċurketta tisħitom u jibqaw kelmu. Tak fiħ fura d-dem ta' farfet il-lejt, ha? Ja, badni għal-krejn komplu. Għatlagin? L-libba, vera, xistjat looks kbir, man. Għatlu dak jisħet il-nis bi. Umbara li. Dem ta' farfet il-lejt. Mala. Ja, bad. U liħor ta' deb
X'demm għandu ġo fih? Liħor xej, liħor tal-asnaf xinu. Dem tal-Mażuni. Dem tal-Bank Ċentrali, aħba għandu xi kilo diepem. Dem tal-Luis Gallia. Ta' min jisir, ek intu ħereġ minn hawn? Għandek plejers għatawlu subaħek ma joħroġ. Ġibuna fucking ħalipa u ġew ta' Għandi naqra men-milk. Trid naqra men-milk. Nafu, diġa offrejt li, immaġina għadni nidħol ġew. Fid-disa nofsta fil-ħodu, wara lejl xol. Tlabtom bitċa kafe u flok ħalib men milk offrejli. U flok Max għabes għalija biex ikun professional għu għalli għamluna kark bil-men milk. Kark, Inti xef. Imma ja, men milk ġo kafe, bro. Ixu fucking ħalib tal-bot, ikolkom il-ġess. U missek taf qabel ma t-maqdar xaħġa ti tidduqa. Tiddum l-ek buqa. Thank you. Għana bizzallum, postar boħra. U jena għedek għandal macros vera tajbin. Protein. Pers li vixxera ħafna ma tbatix biex nizzil għana għsef. Bizmillandek, għalla probably powder. Backfire. Em Sean Gravina. All right. Em Sean Gravina. Għana għalaw rul Sean. Celebrity chef sawa. Dak izbaħ minnek. Insomma, ta' Ismani. Alma Ismani. Kif jamillek? Ismani. Isbaħ minni pala lok, kattaj ġvi. Yeah, looks. Għamu uktar boċċu minni, ja? Iktar boċċu minnek. Xon iktar boċċu, naħa. Għawana għadar. Naħseb, jina nżilt, naħa. Per eżempju. Xon, challenge you. Per eżempju. Nħobbu l-xon, tajjen. Int mizzewċ li lira l-osko. Fak għandi raġun. Mela Xon isbaħ minni. Tara? Ok, xon ħana minni. Xon tisbaħ minni vera. Int ma minnet toħroġ. Ma ideja. Tara? Fajtuni. It's that easy, jo. Sean, I'm coming for you. Jek inti jatwajra l-osko, bebx. Għandek raġun. Erbaħtu ili. It is what it is. Xon konni. Għet għosna ħazimme. Tamin jgħat reality check il-selfie, sibni gustus, jena s-sit ħazin waħġa. Mela għadħamur il-ġim u għek. Eżat, ibdatija. Kif għamilli, miktar boċċu minni. Tafal fej, ma tafal fej, ħanelika. Għaxku għet n-intawant il-barbier. Inti nqas, bro. Anke, inti bnejta. You know each other, you're good friends? Yes, mala. He's Sean, I look up to. He's a very good chef and he's a great guy. Tal-ġennu. Tamlu għaffariet fl-imkien, we will collaborate somehow. Sissa għad ma kena ċans, le. Għadma kena ċans. Ma nishtiq, Sean tal-ġennu. U li ħafna u tad-daħ minn tana. Jena kondi trenja l-water polo mi għaw Sean zmin milu. Zmin. Xkont għamil? Il-lasta. Nadda fil-bħal. Il-lasta. Il-float, biex il-float. Kienu ipoġġu l-lasta fuq. Il-lasta skija, kienu għodek. Għara, minnit sajt. Kellimulna wahda ġibu li, ejdlu, biex jiġi Sean u jira fuq il-xot nejli jum għafsal. Jena xanajdil għalija. Meti Sean, Kapil. Guys, għajja ma nkunux naqra fl-arja. Kulħat għandu xoll li, mux kulħat għandu xoll li permetti jiġi għaw, mux għednajt għal-Sean, imma l-għor għanda xoll li ma jipermettix li tiġi għaw. Teacher u ekku, billi teacher. Inkomplu. Ġiviri xorri permetti tiġi nġijaw, ġiviri tajru. Għaxin tamil il-batrizzo, għaman. Le. U għed tiġbek market li forsi stoltu ma jarak, xo nkella t-saħħa dak il-market li ġu għandek. Il-men milk. Il-men milk. Ta' għaddi problema tal-men milk. Vedejt li zob bil-ħagġa, ma f-sassin, it's very funny. Men milk. That is what we do. I know. La. Xandek tistaf iktar fuq, inti ħalli ressa once again li nerġan għalbu fuq Bourdain. Inti titħajjar tkun bħalu toqgħod idur id-dinja u tikol. It's my dream. It's your dream. Mux għalissa, ma t-nalaq forti jek, nishtiq innaqqas naqra mix-xogħol. U bil-mod ħalli fidej ħatti uħoru. U għahe, nishtiq ndur din uqt nduq u nikol u single imma, tinkun single. Il-ċina tmur u ekk, u tmur il-ċina u duq l-ikel ta' ċinizi u għatma mort il-ċina li għatma mort. Għatma mort? Dak vera jisajru ta' tess. Ija, bro. Ġriden ta' jien kiet l-insetti u kol ġviri. Jien kiet l-restaurant bl-insetti Malta. X'kellek restaurant bl-insetti? Xieġifi? Ma ġewx tal-Comtek, ma ġibtom? Mala, fu Facebook edha ilu 3 snin ilu. Kont ġib 6 kilos insetti differenti. Wow, mux ringworms. Il-worms. Mealworms, diki, roasted kollox. Lents, għandi ta' fu Facebook, sanna batulek. Crickets, worms, ants u grasshoppers. Doħaj u falla?
Falla. Le, mux falla, laqtu. Falla, għax ma kellek supply tajja, bis għamiltu tal-wirdin. Tafa fej laqtu bis-sejtat najlek, għax kont ftaħtu pala whisky bar Japanese bil-blacket tip ta' ekel. Ma stajċ nġenġib l-insetti minn barra. Ma stajċ nġensib. You can't. The supplier waqaf tal-insetti. Le, għax biex iġibom t-tona t-leċur qabel u għek, ma tajt qalbi, men. Biddiltum bat, imma dik meta xlixt li ħana l-insetti fuq il-menju kont, jizzob, wara xar biħejt kollox, 6 kilos insetti. Għacċettajt 6 kilo, nemel għazek, ta' Mela. Kien cool il-restaurant ħafna, bruschetta eżempju, tartar bin-nemel fuq, ikunu u l-protein tal-bliħ. Tal-azzobbok, Cool, le, kelli bil-permessu koll, everything was legal. 100%. Imma cool, Kannol bil-ġurat, per eżempju, mdaħħaġa. Eżempju kelli sa niftakar, kelli bruschetta bi-skorpjun fuqa, tal-bliħ, jisu bacon, jisu dried bacon, su beef jerky. U dal PJ għetlu bro, tinsibu diffiċli nsibu co-host, tajt namlu ħana. Le! Ma tistax t-esperimenta hekk issa ta' ma t-esperimentax, u dan għajwadda pil-liba, insetti. Imma kemm hawn restaurants ibbijaw l-insetti l-lum il-ġurnata. Ħattu? Le, ħadd ma kienu, jimbis kont. Ma għaxin ħsibt li mhux ħadd ma dasek tajb, u splodejt kont. Good for you, proset. Neġa namluha ta' xi darba ma, neġa namluha. Tal-insetti? Ejja, mala. Għajdi biex ma nġiġ. Tessa, ma zabbafx. Għad nġi nikolli li bansetti għalla. Basta, n-esperimentaw. Isma, għandi bżon tikona protein, stakta. Eżattu. Eżatt, inqas ġilat tajjeb u koll. Tista tamlu flok pakket. Ġilat. Mux xina rieta, xina da. Flok pakket twistis toqt tikollila. Il-wirdien. Għalli, baba, t-għada xefen. Issa, mela, aħna nafu biex żewġ riċetti sewwa. Nixtieq naraw kux veru daw, 3 riċetti għandna sewwa daw li għamluhom iċ-Ċiniżi. Daw vera, mhux naraw, this is true shit. Dawk il-maħmuġin ta' Ċiniżi. Fejnu. Dan tgħidilna, inti jekk taħseb tasalti kolhom daw l-affarijiet. Ana orejni, jien kiet l-imbarazza. Baqalu spiċ għajdluna. Duck blood soup. Ja, le. Osti, jena fajt bil-blad għallawni, literally, ġifiri, duck blood soup. Jena jgħamlu soppa, nasum flok chicken stock. Jużaw id-dem, mostja heavy. Jien taf xaqallani għaw min jikol. Il-mazzit, duck blood. Polish duck blood. Polish, di, mx taqsi ċan ċiniza. Ma dak għanġi minn hemm, vera Polish, dana Polish. Duck blood soup, il-liba kemmu. Ġifiri taħħom, di ġifiri, fem jaf. Jimma nikolliġ istja. Gżarnina. Oh my God. 1 pound of duck, right? Lots of blood. Dakka taħseb jek tamlu bil-pili. Xorta, jena nafxa ġektar disguntanti. Stenħa naslu għalawa. L-oħra li jmiss. Dima nikolix, dak ċans. Cow uterus soup. Dak l-utru tal-bara. Oh, ħana għal. La, dak sokkor mew. Heaviness. Dak xeħ. L-utru għara għadak. Le, dak għet garnishing tal-utru. Le, mux l-utru dak. Alla, ta' laħu biex kultaw. Dak, għara, baby, għara, għatift għara, 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 Jien biex naqla marriċċej, kemmiltom sik. Dal-video ma rajtux bil-baby ġoġu. Ma rajtux semmi spelje. Liba xevenes bil-liba baby, mostja. L-oħra, la kardix. Le, dik ma nikolix. Ma tikolix? La, serno. Ma tħob t-esperimenta. Mux dasek. Beef ovaries. Balli, ma dik xanta fida. Dal bajt tal-barri? Le, l-ovaries tal-nisa. Ovaries, Isom tartufu għalom. L-ovaries, iġviri where the baby gets conceived. Istam mi fej sibtun dal-affarijiet. Għamlu ċerka estensiva, Ma di estensiva zzejet. Ġibdak l-ovaries ta' bara. Beef ovary recipe. Tox baqra. Beef ovary recipe. Ġaw mir-reċett. Yummy beef ovary, kera biktub. Yummy. Għawet kissir, I won't go this far, tan days this shit laqas jena, fuck it, man, li għana qota Nikola li ba wirdin fil-kas, mux problema. Nipreferi wirdin għak jikum minn daw. Fil-mija, tista ma tara xejn, tebu zot Nikola, għalex l-uteru, u jħoċ il-baby jek minn ġoddaġ.
Heavy, Tidu tippruvaw qabel ma. Le, naqbiża. Il-Vjetnamiżi jiklu dawk il-papra ta' ġol hot meat lung, hot meat lung. Jiena rajt, ħabib tiegħi, iddur ħafna d-dinja, Anthony ta' Bourdain. Le. tal-Ajuba One, tal-Jubilee Wek. U dak ħabib tiegħi kbir iddur id-dinja. U bidjorin ħafna dishes hekk u kill platt orjuli soppa u jkun fiha fitus. Bajda tkun baċ inti ftaħ jkun hemm il-fitus ta' papra u x'inhu żgħir. Min lung xi ħaġa hot meat lung. Tal-biża men. Il-fetu jkun bis-suf kwa bil-rix. Mela. Ja, il-papra it's a delicacy. Ja. Lejna noqgħod burger tajjeb. Għaj ġibtikom erba' miej. Vera, stja. Amma tqallaw il-bot minn taf biex wasal saw minn baħret ċar minn xi nofsija ġejta. Mela le il-bot. Aħna raguza din, ġifieri. Kważi. L-oħra da raguza minni. Mela, x'inhi l-iktar ħaġa daring l-qatt Taħseb hemm xi riċetta partikolari li jekk Daring ġifi perikoluża. Daring. Hemm xi tip ta' ħuta minn għalija li puffer fish, poisonous puffer fish. Velenuża li don't cook it well hekk taftaħx in-nies, toqtol in-nies. Jew l-iktar ħaġa diffiċli forsi li qatt sajjar. To be honest, li ħaġa diffiċli taf x'inhi sajjar għal xi ħadd siljek men. ċaħat Ċina biżi ħafna. Dik taħġa li bżajt, to be honest. Għax tittot għatted ma tuġġax in-nies. Għasaw niftakar kienu ġu koppja ġo restorant u vera kienu kellhom it-tifla severely celiac. Is-sifla xija. Qed tifhem u għana nkunu għaddin gas down. U ovvjament traces ta' gluten nkun hemm kullum kien. 100% diffiċli. Qed tifhem u tifla għat li xin veni xin Nikolaw u dak kienet tibza, għax da biex tuġġar xaħat ma t-ċejlu, u tifhem għax għana maħniġ kietjet għal dak it-tip ta' speċjalment kun ċina zaħira. U niftakar, celiac, lactose intolerant kienet. Lalla, kollox kella. Kollox kella miskien, u kedda da xi 10. Oxygen intolerant u koll. Celiac, lactose intolerant u wheat. Ġivi fil-fat keġġabit li kard dil-mara, u ma tatni kard li tipo b'dawn u mal-fajt ma saċtiħol, u niftakar that was the most moments li kelli pressure f'ħajti. Mela. Tħalt fik ċina, waqaft il-service, għattalom guys, għadħalux iktar ordni tal-issa, kelmu n-nies, u fil-lom drink, ġiviri għamilt minn kollox biex naddi, mal-pressure għaw. All fine. Għada ħajja, so it's all fine. Fine, omma ġitta naqlu mistiet, it was a cool moment. For sure. Ma it was daring, għax da bdejt nibżax, dit tifla omma għalt li, she was nice, omma għalt li, tenku taqdina, bat omma, għara ma taqtolix it-tifla. Pressure, man. Tibżax anka sal-platti tot attent li anka katleri, għax dik severely allergic, Isek il-coach tal-Argentina fl-axħar penalty tal-World Cup. Dak jien pressure, il-xefid dak jitibqat, għattom tiċċaqlux, ma mux kanħuġ trejs, it were weird. Am I pulled it off, ma dak jien, uff. U korjux, tajta tikol il-mamolli, biex ma. Le, għamilna grilled salmon bil-vegetables u hekk, u bat għamilta la sauce, lactose free. Tifhem? Għabla butir, xawżajt il-vegetable minn kollox, naqra chef mode dak jenar. Yes. Proset. Ma it was good, ma għamilt kważi taħti, dak jenar. Ma ntik xtort, ma tajkollok is-saħħa tan-nies u fidek mhux qed niċċer. Ma bata fajt weird, l-insetti sajjar tu. Xinet ngħidu ilek di-domanda jista' rispondi għabel. Ejja, mala. Le. 100%. Għad provajt is-sajjar soppa tal-valju minħabba dwejja li tqabbat in-nies. Dwejja li kolli jena li jena nifsi. Kif tfarrak għal-valjum? Il-teknika. Ġol Thermomix. Ġol Thermomix. Ġol Thermomix. Ġol kif in-nies tiega. Għan setting dik, taġivi. Għaxin biex nifranka ġilint falat nej Panadol smaħħa. ċaħseb fuq dan il-ħessil ta' Paċevil palissa? ħafna hekk. Tipo kif, immaġina kif tiftakara qabel Paċevil u ġejna l-lum. X'in id-differenza? Tajjeb, ħażin, iktar minnkom hemm ħadd ma jista' jgħidilna. Efhem, to be honest, ix-xogħol naqas ftit bħala money expenditure, imma kien hemm naqra ġen darba, kien hemm naqra ġen żejjed naħseb li il-business rovinatu naqra, ġifieri Paċevil kien naqra gravi, ja. You saw it calm down, it did impact you a bit. Nis diedu xi pakkjata tkun, imma bħala beħ naqas. Spending power da fil-ġew. Depends, Burgers Inc. kien aħjar eżempju bil-burgers, għax iż-żgħażagħ jiklu iktar burger style. Kif? Imma mbagħad bħala restaurant sa 7 euro aktar. Kien hemm ħafna kritika online u aħna għamilna intervista ma' xi ħadd ġifieri li
jien kollu tikkritika n-nies ta' Paċeville u Minu. infatti għanna il-video għaw ġej għalik intervista għalikom ġifiri lilek semmiku kolli ġifiri 100%. Dana Għalik kien lest ġifiri. bridem prominenti li jgħati għala l-ħara fuq l-ħasiet iġi sa' swieq Paċeville għalikom għanna intervista ma' Varist. Mela jinawniet, skużawni ma bħala l-iktar bnidem irrilevanti fl-istoria tal-politika Maltija, ma stajx ma nintefax sija jew tnejn nipratika l-hobby favorit tiegħi. Niċċassa. Għamra naħa l-oħra, lox! Skużawni. L-għala duċċali. Le, xemenzi. Għaw gran parti tal-popolazzjoni jazduni riqet imqajjem, mentri jien sempliciment riqet. Tant jien riqet li fl-istess ħin sajjetta, għax iċċessat bil-bera. Isma, eżatt intom, ġejtu tamlu f'dari, Ma tafux li neħx fil-qamar? U għalfej tiduni fuq il-podcast ta'kom, mela mux vojt bizzejiet minn ajri, aħseb wara bija. Jiġi program vojt iktar mill-bajt ta' krux ma ta' telqitu dik li ma tafx taqra. A proposito, rajtu għax porkerija taħalluha Paċeville? Propja stalla mimli għabbew tapponi fuq l-antibiotics. Kollu torta dawk il-libba tal-restaurants. Li għalija zjajt. Ma li kien, bħalma għallilom ma nafx ninżel sal-gazin, għal-birra u l-imbit, veru bil-meħli kun fjom l-appetizers, bil-pressjoni li titlalek titlef il-vis tal-satejn, pero l-inqas bil-food poisoning li għabdek l-għada, dejjem titlifhom dawk 3-4 kilos. U dawn it-turisti kollha jiġru bit-tanga mhux sew. Ma nafx kemm il-claim kelli niftaħ ma tal-insurance mentri nkun għaddej fil-franta ta' slima u flok nifqa biċċa ta' patata fuq żewġ saqajn nifqal ta' qudiemi biex tant xorta inkuna wisht xażi. Varist! Jina d-nijaw? Skużawni, ma xi kultant niġifti għaj, mux għal ħafna grazzja tal-la, kem ikolli ħin nisprimi l-vujtaġni li ikolli fuq moħħi. Eħijos, jien inkwita ħafna likom, meta ma nqabbadkomx depression bil-post tiegħi li nitfa' fuq Facebook. Ġilu tant kienu vojta li meta tfajtom fir-recycling bin fuq desktop, ir-recycling bin baqa' vojt. Ma jien nibda nsaqsi bejni u bejn ruħi, min jaf kemm tagħmel sens iktar id-dinja kieku kelli nagħlaq ħalqi. Min jaf kemm inqas nies jaqbżu mill-gallerija l-isfel depression. Min jaf kemm iktar nies jippreferu jifqu jieħdu nnifs milli jisimgħuni nitkellem. Kontu tafu meta titwieled tarbija u tikpi għax taf li xi darba jew oħra trid tisma'ni nitkellem xi ħlewx. Issa żmien tiegħi spiċċa. Ħajja talla. Pero tinkwetawx. U xoħra kem tritaw. U ma konċ l-ikbar ox fostom, kont najdilkom li faċli s-sibu ox ieħor joħod li posti. Forsi dak li tilef il-kabbana ta' St. Peter's Pool. Imma dak li għandu tajjeb ma tifmux jitkellem. Biddali jidaj. Ma nistax nifhem kif sabuħ bil-ħtija meta kienu li tefa l-ewwel ġebla. Tili ġebla u tili ġebla. Kelli pa kemmi tajba. Oh my god. Dak għaddu jilu ġifiri miskin. Mela. Ostja. Actually kienet illegali. Għatma kienet tijaw, to begin with, that's about apparently ħadem. Ma kien joħsib il-post, mux għanna basa għalih, il-deal kien joħsib il-post. Joħsib il-post. Topera, ma tistax, ma ħsibx li fid-deal kien hemm lissa tqod gara. Inti għandek xi kera ektar restorant. S'issa ma ngħid xejn. Għax beda jgħid out. Fuori! Naħseb hekk kien. Leħen cool ma stja ġobben dek. Eżatt. Trid ħafna red label għalih da. Nice. Bless you. Nice, good stomach. Mela. Dak kellna l-Varist, kelmek naqra kif taħxu Paċeville, insomma, tonaka, so l-Varist. Miskina, dana palissa era. Għalissa mandu lebda kontrat mill-gvern. Allura. Min jafala. ħajkollu jagħmel presence online. Jekk tagħtu kasu forsi jerġgħu xi ħaġa u nifrankaw il-posts kollha li jagħmel. Ġifieri Żommu kuntent, ma forsi jaqaf bitella. L-imbarat. Ħassa. Allora inti
Kif tħossok li għamilt karriera billi titmal Maltin? U tibat nofsom l-isptar bil-kolesterol. Għax burgers, pizza, steaks, ostja madonna. Tajjeb. The anti-vegan of the culinary space. Għara kem nitkelmu li fuq traffic accidents u għek, liktar li mutu nisu bil-kolesterol, sokkor u għek. Kif tħossok li inti mass murderer? Feels kind of cool, actually. Jien niekol u goll, jien niekol ostja. Tiktar nis minn Auschwitz. Cholesterol, heavy shit, jena I'm addicted to the junk food. Jena ħobbu ostja. Għalla ħares tara l-Instagram tijaj, għax mandiċ nisa, kun tu tara waħat kod, dem ximara u għek jena, pizzas, burgers. Bisek tara, jma tara maħra voti, jena ekel bis. Ekel bis. Tara fuq il-mobile, mil-bodu. Ma tara xet jgħam, et jaqsam pizza cheesy. I love cheesy crust. Memċal fej tiġi fuq il-pizza biex tarina, jgħafdal kas fuq il-mobile. Ara, dawn huma dan tijaj sowa. Just pizza, pepperoni u Milan. That's it. Mal-Milan, int? That's it, assolutament hija. Iktar mal-pizza mill-li mal-Milan. Iktar mal-pizza, bieċa ta' chicken burger. Għasadeja mandi fil-futbol jien. Jorant fil-futbol. Jien Beckham u Pelena f'minu ma bis. Għaxin tofik ċina ma jkolkomx television. Le, ma nafordijawx le. Għas radio manna. Aħna fik ċeta xkonna namlu, għadna sallum, nitfaw mobile ġo kontenet il-ħadit. Biex sound jiġi U ma tiġikx moħok tixi speaker tajjeb. Għandi telesel noqdnu fojo. Telesel. Ma bieċa USB. Tisimaw jitkellem jisajjar ek, ta' biex jisajjar bil-Flintstone. Jien għadni l-antika, U xadek l-antika, bro, tiġi Range Rover. Xandu xassa, min fera jtat. Dik mux tijaj. Mux tijaj. Tiġiġ toqt tiġi bil fik xejna. Le. But mux ċans ħana minna breastfeeding, jora tarbija. Tom nibba. Tali, Next, noflu. Enti provajderum li. Vegans. Oh no, not this subject. Dina għaluna li you have a bone to pick. I don't have a bone to pick. They don't like bones. They don't like bones. But I have no bones to pick with vegans, suppost. Le, ma zin, mux, għaluna sabek li mux id-dejquk. I don't think you agree with the concept of veganism. No, ħanajlek il-verita. What's the beef? Mux I don't agree. Jena għalettlom, I would never date a vegan girl, għax it doesn't, mandiċ taqsam. You can't live together. No, mandiċ xej kontrijom ta' ma I can't date a girl who's vegan. U daw għabdi għajruni bija. Għagġviċ tkun tajli t-tollok l-isbaħ marra ta' dinja u tkun vegan. I can't, tu għax. Mux dik għajd li kol l-isbaħ marra ta' dinja u tkun antipatka, men. U ħafna minnom ta' dawk. ħafna. La tkun vegan u antipatka. Ma dik naħseb daqqa l-edika biex tkun vegan. La jena fil-fat fil-restaurant għandi anka vegan, honestly għandi vegan dishes tal-bliħ, għandi bizbis ġo restaurant għandi vegan steak. Ostja. Fucking ma tindonax. Flip-flop? Le, tajba ta' fucking tajba. Just I can't date a vegan girl. Vegetarian iwa ta' għax I love vegetables, ovvijament, pizzas, vegetables, cheeses u pasta, eżatt. Jena l-ġobon kollox. Cheese is life for you. Jena jittabib jgħid li jek jgħid li isma, jow tmut, jow ma sax tikol ġobon iktar jow tmut. Preferi mut, bro. Ġobon ħajte, men, nħobbu wis. Il-ġobon, the cheese is good. Cheese is good. Ma saħbi għajruni bija sallum, ġifiri. Taħseb li għaw xaħġi iktar ipokrita fid-dinja mill-li steak vegan. Għax ftit, għas politikant ma' da' sekk ipokrita minn. Vegan steak, da' cauliflower tkun l-essol tu dik. Pressed vegetables u isma bis jamloġu laboratorju. Ma honestly, jek tala għajnejk, jo, anka tħares li, ma tindunax, Xieġi. Toma tal-ħam fija, toma tal-ħam. Toma tal-ħam. Ma nafdax jena. Taħseb li flok il-pjena kapitali bizzejiet li neqilbu n-nis fuq dita vegan? Fit tkun għamil ċiddelit kbirek pal dik il-mara li qatlet il-raġel għalat life. Filipina. Imma just, bazzikament ħalli għatejx normali, just supermarkets kolla ma jbiħu li xlaħam u bajtu ħalib u whatever. Kera u kolla, ġifiri. Kera stja. Iġifiri taħseb mara vegan il-bajt ħallih barra.
I think so. Ma nafx. L-oħrajn lejb, għaddejn f'kollox. Kazzat zed baħt mara vegan. Le, vera, ma di tal... Għad-darba mort fuq dejt muħda, u kienet vegan, ma konċ naf. U tlaqt lema. Sorry. Le mandi xej kontra vegans, please, guys, don't take this against me. It's your belief, it's your thing. I can't date a woman. Għax, jina, imagine kemm osni jok, jina muġer, so għandi għol bitch ribaj. Imagine għawi, tħares li weird, dek, tipo. Jina kont waħda, jina darba kont waħda. diffiċli, ju. Darba kont waħda jina, u kienet naqa... Kiena antipatka, u kienet, għax kienet vegan u kolli ġifiri, u jena ma importanix. Veġtej ma diħanix. Kienet vegan, do what you want, once again, għamel inti, imma jekk jena minni xek, toqċ taqla l-ħara u ġel ninsir pale. Allora, lo darba ħriġna għalit li vegan u ekk, u b'detaj li be careful what you eat, whatever, ġil waiter, etlu, the duck, please. U ġabli papra, u di għamlet a whole fucking night, veri, bil-burdata għazina. Jek jena ma nistax nikolli rrit, ġizzob ħanoqot namel. Ma nkunx rinġib xattors komdu. Jena l-mara ma tanċiħu bas bil-laħam, jek ma tix tikoll laħam, tikolx laħam, jek jena l-darba għandi update nikol, ribbaj. Don't hate me for it, you know, tipo, even if they don't say nothing, għot niskomdu, ma jċin weġġa belief taħħom. I just choose I can't date a vegan girl. Taħseb li tista' tkun vegan u favur l-abort fl-istess ħin. Fuck xandu xie. Għaxek ma tiklux wara, tipo, tista. Min jafx pharmacies ektar, oh my god, diħlu ħada vegan. Lestu l-morning after pil taħħom. Morning after pil it is an interesting angle to ask, għax jek inti vegan u ma tixtiqx il-mewt tal-annimali, whatever. Umbat tkun pro-abort. Pro-choice. Xiex? 8 months u l-għatlu. Vil. Dak mux veru. Kalma jemlu bil-vila u ċajdu la bil-mal. Milkfed. Il-vitella. Il-vitella. Umbataw ħafna u l-għaw, kontro l-abort, u umbat il-vitella bil-kilos niklu, għaddis Madonna, għadu jitwielet, imma insomma, dik parti mill-ipokrizja tal-ħajja bħal-steak vegan. Imma kompli. Ħasset kun veganu. Tidra li kelli għettikol. Jena I wouldn't do it, I would die. Jena l-ġobon il-problema, l-ħam not minna. Ġobon il-problema. Tidra r-restaurants fejt it-tmur. Muxek. Tidra tkun antipatku, dem ħafna affarijiet tittam meta tiġi vegan. Ġifieri heavy. Jiena problema għandna ħna bihom bizdaw il-vegan sewa li kollha kemm huma iġaluk li inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina. All right. Sewa. Iġaluk tħossok ħażin li inti mhux taqbel magħhom. Dan ħataw mandu baby, ġifiri. Dan jisom il-midwives, waqaw ħazzin mejjet. Għax minn tix tamel breastfeeding, they make you feel really, really bad for doing something which just ma taqbilx maħħom dik vera zejda. U hemm ħafna iktar healthy trends oħrajn. Ġifiri, tipo, x'taħseb fuq. But vegan isn't healthy da, ġifiri, misconception. Not healthy, chips are vegan, no? Tikol bil-kuċċarina, per eżempju. Vegan tiġi, agreed. Imma xorta, dal-axħar hemm dil-fissazzjoni ta' eat right, eat green, tipo, x'taħseb fuq decaf coffee? Fucking hate it. Should be fucking illegal. You don't do you serve decaf in your establishments? No, sorry guys. Jena għamel coffee lover, nuħ 16 kafe kull-jum. Ostja kemm nobħadu decaf, man. You hit me hard, eh? I hate decaf coffee. Bħal zero alkohol beer u daw l-affarijiet. Toġobnix. Le, zero alkohol ma forse xamen għandu, ma nafx, I mean, just don't, I don't know, but inti taħseb bin jixrob l-alkohol għat-toma tal-birra, jixrob. Agreed. Emma decaf. No. You taf nobody cappuccino fil-axija. Għaw ħafna trends oħra, gluten-free pasta. But that's not healthy, da. No domestic violence. That's unhealthy too, it's not healthy. Daw xtaħseb fuqom, daw ħafna new age concept. They're all not healthy. Kolla. New age concepts. No. Tajba, proset, oġbedi. Aħna nmadbu l-affarijiet just biex how we have the shorts, ta. It's good, yes, I know, but it's good. It's good. ħaġa li għalulna. Shit.
Idejquk il-bebbux. Man, ja. Vera, you don't, dak idejquk għax jaġlu aktar minn moħħok. Jista' jkun. Ma idejquk. Fuck you. Idejquk fl-imsens, eżin ġoplat, eżin biex tikolom, jow. Ma għasik it-tini miljon ma nikol bebbux u jen. Imma jek tarax fit-triq tibża minnu t-dejja. Ma creepy, dejjani jek. Għalli dik il-ħagġa waraj hek u jitlaf u ma nafx, ostja. Abdun ek, mux igerxuni, ta' ma bux dejjani, ostja. Dejjani, dak il-ostja. Ara n-nemel u l-wirdien. Dak warajt, imma dik il-ħagġa slajm id-dej, ek, ostja. Arnit ma tiklux, per eżempju. Le, ma nikkox arnit u ħabib. Trabbiħek pala Ġifri, wait, this is deep, okay? ħatej li fuq sentient beings. Octopus are friends. They're intelligent beings that came from space. Jima nikolx arnit. M'għandekx chance. But yet they live only 2 years ago. Arnit fucking colorblind u jistaw għamlu xi miljon kulur. They can mimic, you know. Veru, le, jina bħalu naħseb. Vera cool, jima nikolomx. It's proven fact li ġew mill-ispazju, Arnit. Le, mux proven fact. Proven fact, mela. Ċekja ħammi meteorita. Faqala. Ok, forsi kien AI, imma rajta, Mux ħasaj Arnita, ma ċekja octopus are aliens. Idħol spooner. Biology school. Idħol, octopus are aliens. Ma xie smani, tu niċaz. Għana li kaġuni oħra l-fejma Nikolom. Ġin trajtuħ ma octopus teacher fuq Netflix. Hemm kont naqbel miegħek u hemm minnhom dejser ġo moħħi għattilliba għasaw fejn għamel ċajta. ċajta jena. Ġem meteorita, iċċekja. Fl-aliens, imma mux l-arnit Arnit mill-spazju. Allura kif ma bdewx spaceship biex jaġaw marru l-ura? Għaxed Għallura nikluhom. Għaxed taħħil. Kalma, Iċċekja. Are octopus alien xixxanu? The idea that octopuses came from space is a popular but fringe theory not supported by mainstream science. Ma minix mainstream u? Le. Imma il-science hija normalment. Imma is popular u? Imma, ejja, Jien li l-remmen. Imma xtiġi li l-remma, kif kiku jina l-lendi għaj ċimkien u għet jikluni bis, u għet jaxxu li l-abitat. Da, kelli spaceship biex wasal tsaw. Le, ma mux għet spaceship, u għet lajt Meteorite. Le, jien nemmen. Ġo il-cells tal-octopus minn barra, and they evolved into what we have today. U t-ignoranta. Dak li ġefu meteorita, xaħġa li għastejx, ħalla fuq l-art minn Jena xorta neqpa nemmen. Jien ma nsajjax arnit u ma serviex u ma niklux. Tajjeb, if that... Octopus is a friend. Octopus is a friend. Jena, ħana naqal ora l-bebbux. Ja. Imma, jenna bebbux ma ġobnix. Imma. By the way, l-istess familja, il-bebbux u l-octopus evolvew mill-istess sens. Mollusks. Dila ħadar baħxejta tal-pat. Laħadar baħxejta tal-rabbits. X'kellhom ir-rabbits mela? Zero. Le, mux Max. Zero. Xieġi fieri baħx. Mela jgħati kompeti kontri. Għaxu, għax laħadar baħt fiġi. Ma kolla mollusks ikunu, pal-boar u jenu ekku. Imma arnita intelligenti, bro. Bebbux mhuwiex. That's true. Għankompra għalissa, mela, il-bebbux, jena għnaqbel miegħek, ma jġobnix, it-slime miegħek. Imma, ostja, to be fair. Hobbuħ in-nies. Ġara. All right, yes, they come from the same phylum Mollusca. Mollusk. Okay. Għedaj, bibiri. Imma, irnajt li, is-sos li jkun miegħu għad-dog. It's nice, u ejja, jena Ma sos minnu joħroġ. Meta jagħmlu stuffat. Jien ma niklux. Is-sos tajjeb. L-escargot Franċiż ma jdejqek? Laqas xi ma niklux, man. Mhux weta bebbux bil-Franċiż jepa. U kbir. Ja. Imma jien meta jagħmlu stuffat tal-bebbux ikollu s-sos, is-sos tajjeb. Dak jisu l-oppost meta tikol toqba ta' sor mill-mara. Il-laħam tajjeb imma jekk joħroġ is-sos. Jaxxilalla. Ja, kull bil-karawet, ja. Ġol kariħol. Jaxxilalla, ġiviri. Ja, meta tkoll il-Weetabix ġurnata qabel. Jow sweet corn. Weetabix ta' solmu tħossok ziem għal tkoll it-tibben. Da crunchy. Għaw xaqab. Għallantu għatatuni kafe bin-nemel, men. Mux Naħliflek, bro, tajtuni kafe bin-nemel. Dak semmak, bro, daħlu L-istorja on camera. Mela. Mux inti għek tob tikol il-nemel?
Hija vera, ma. Sekku, Efam protein, no. Flokit sokkor fajni l kinnna, Jek tistenna naqra noħorġu lek il-wurdina Thank you. Eża, fil-kannol. U ġrieden għal-mejn. Oh my god. Tħoss il-ħajja tiegħek vojta? Mela naqgħod magħna fuq Patreon għal kontenut esklusiv, WhatsApp group sigriti u episodji jitwal. Tamlu ġizirana. Zur patreon.com/pie2bacon u abbona l-lum. Kummenta fuq, this is too much. Jew qabla ħajja mill-żob trit. That is sick, intom ġina. Kenna tattoo artista u qal li għaw Malta ma tistax tpenġi fuq l-wiċċ. Inti għaw Malta miltom? Will I get someone in trouble? Mux vera, tista, naħseb. Għana mandiġ idea jien, onestly. Jikolla vera, illegali ġifiri. Għasta fekux illegali. Breaking the law. Ma tistax tagħmilha li tiġi legali. Vera, ma nafx jiena, kollha Malta għamiltom. U ma tistax taħbija, tajlu, inti għandek tatu fuċċek, mux veru. Mux veru. ħaġoħra li għallulna fuqek li inti you're technologically illiterate. Għatlek għatlek ibat l-location fuq WhatsApp għaxin ignorant. Estja. Jena sepp l-unika bnidem fid-dinja li għandi ħwienet u m'għandix laptop jew email address. M'għandekx email address inti. Jħossibu għalik ħabibti, jien ma nużax. I hate emails, ma naqalax. Għandi email ma nużax asna ma xinu password. Le, eżempju għafis jedi li ħanebat l email. Bro, WhatsApp, you know. Ġifiri intu għed minn dawn li taħseb li virus fuq computers fejqu bil-kalpol. Għaddi nembe bil-virus. Virus għad, jesisti virus. Għaddu, anka kalpol. Jena xej mandiġ laptop, ma ħagġa id-dajja qoddimu. Ma jien ignorant, ġifiri kolli bżon email, Elix, għajluħu paċenzja. Ċekkelli, daħabib tieħi neighbor u hekk. Meta jgħidlek ħajkollok il-password ħaj jiskadilek, taħseb li ħajibda jintenta ġobon bħal ħalipek. Le jena vera, jena jednajlek, jena sissi tal-lim minu xini. Sissi? Tal-email. Sissi taf xini? Le, mux BBC. BBC xinu. Jien, Sissi ma taf xinu? Le, Sissi. Le, għax jismu, minu ċempilli xat. Għalli ħana batikom għalli ħana mill-ek Sissi li għlek, għatlu Sissi xinu. U badet ħabbija. Asna għadin sejċi t-fisser ta' għana biex n-inkludi li u fl-emailu. Naħseb jew le. Sissi, eżatt. Sissi bażikament carbon copy. Dik. Tirċivi, vera żejda ta' għeda ġifieri Sissi. Għax inti jekk Jon kella Iva bit-Taljan. Sissi. Inti ġo Sissi teknikament jekk jgħid Sissid, tista' tinjora l-email. You're allowed to ignore it. Mela, I hate emails. I hate them. It's not to you. I just want up to daħħaltu fil-conversation. Ma nifhimx, ma emails u problema li ħafna nies jitolbu li għadhom WhatsApp me. Il-teknoloġija ġiet belħek, ġifieri kolli ngħid għax aħna pereżempju anki aħna nissettjaw kollox ikun tajjeb. Anki il-Spooner jipprova jistreamja fuq Twitch, morru warawh. Vera fallut, imma għandu dak il-ftit viewers, imma morru warawh da jilab il-lop u jgħod jagħmilha ma' tfajla, jgħod jara l-affarijiet tal-biża'. Moment sibtek għatajt ma' tfal. Jagħmilha ma' tfal. Le, dak jiena, bro. Dak mezz. U kell, ġrat li xina kon nistreamja u kolli, kollox orrajt, Alla, tixellada, u kollox ħażin, għal xej ta' fucking askollok ideja. Biex infemek aħjar, jisa l-mara. Ta' għad kun għed tara filma kollox orrajt. Bat tġiet miegħek għal xej? Mur it-tojli tiġi l-ura, bat tiġi jisa Scorpion, Alla l-ebda raġuni ta' get over here! Finish him! U di bl-Inglis tkellmu ġivveru xaħġek. Dej bil-Grig. Get over here, Max! Eżatt. What is this? Min fejn Maltija? Griga. Maltija Griga. Bernard. Oħra li għandek tal-technology m'għandekx il-paċenzja tisma' l-voice messages. Le, kun iktar minn 20 seconds ma nisimgħux. M'għandekx ċanti 20-30 seconds. Imma ma taħsibx li perikoluża. Ngħidu ċempilli, men. Ngħid ċempilli. Per eżempju, immaġin għandek Filippin, fil-ċina, ċempillu. U per eżempju għet jaqta di l-ħuta ek, u da fak tak tajjar arterja, possibli għax id-deja mill-ħajja, possibli għax weġġa. U għet iċempillek biex it-tejn u inti. Ma mux ċempillek. Għalla 4 minutes to all-wis. Għalli himu, tissan ġibu jħor. Le, ma nistax, għandi. Għandak wisqin biex. Wisqin biex jżom il-nis ħajjin. Nifmek, bro, nifmek. Xinek jħosni. I hate them, I hate them as well. Ma nistax għalli. Le, mux għajdi Filippini. Dajpu fojt fok fil-ħara jinkollu, laħwa. Għaddix kasu,
tara, il-messagġi twal. Ma nistax għal-jom, anka paragraf jowek, ma nistax għal-jom, men, ninsa. Twal, you don't, man, you don't. I don't read it, nif kien darba kien fajt importanti, jow kun ħassart ma xi waħda, jow kun ġar xaġa gravi, u tkun paragraf twil, l-aħħar 4 sentenzi naqra. Thank you. Jow taf xnobot ukoll, meta xati jibat li xaġa sejra, tkun tuħum bit may concern. Delete. Għadzi problema. ħana l-mekkien li mbati Blade HD Ma naraxomx. ħana jilek xtamel. Il-ċab għajdli. ħana jilek xtamel jem bil-voice messages għax jimbħalek u xtamel bil-text messages għax fil-ħajja xorta tittismaħom il-voice messages naqbdu jien il-voice messages. L-għu nistamlu times 2. Eżatt. Noqgħod naqbes b'subajja mit-timeline. U taqbdu l-message tawa u tik u battu. Daw ibda minn ta' fuq, ma terġi ibda minn ta' taħt, terġi tla minn ta' fuq, terġi tla minn ta' taħt, and you get it entertaining. Il-raġuni li jint ma taqrax message. Għax twi ħafna, it's boring. Iħa pa dopamine, naħliflek. Temmen inti li s-weird. Dopamine thing, Li xinna raħ, niġi nervuta, how boring, it's batul. And it's probably, and many times it's important, you know? Ġivi problema li ma taqbat inċempillu, jow, baċ ħat jaqra. ċempillu. Kollox, Absitli. ċempillu. Hoppin ċempel, hoppin ċempel. Ejja. La, I agree with you. Għana qabżu fuq ħagġa li ma tix titkelmu fuqa. ċempillu. Faqajla, saqsilu di. Int fengbir tal-Marvel u Superheroes u X. Fucking right. Għandek id-dar kolla memorabilia ta' Superheroes. Għalfej daqsek kif fissat fihom. X'kienu bla ġenituri ta' kunu żar. Kolla, ma madon. Eżgur, Bruce Wayne nitulu. Hey, semmix Bruce Wayne, dak DC. Marvel, għanna fendini. Spider-Man, Iron Man. Xini mutlu nannu Spider-Man, yes, mitlu nannu. Le, mux yes, I can relate. L-ewel, bitches kem smitit l-ommu, yes, għatalil. Lisba xin jgħolli xin tfajt tħol għandi. Għandi ċans ikun superhero, tajja, basti għandi ċans. Ismani, Tittara eżempju, ġit tħol fajlandi ta' dak l-affarijiet li kemm għandu żmien tifel tiegħek. 36. Le, hopp, għandi Deadpool, għandi Spider-Man, għandi Iron Man. Real life, size. Tilbisom is-sut, tilbisom u hekk. Allora let's Marvel memorabilia. Ħajt kollu, it's cool. Inti għalek tajt li jint xef tajjeb għax bħal movie star Marvel tħof pizzinnijiet. Ija. Mela aktar superhero favoriti jak? Palissa? Deadpool. Deadpool is your thing. He's good. I like him. The comedy, it's involved, ġietek, valger. Klif tajbin, askont il-burdata. Eżempju, when I'm sad Spider-Man, nafli it's weird. Okay. When I'm pumped up, it's Iron Man. And when I want to be relaxed, Deadpool. Skont, għax klita dawk it-tlieta jena, dawk it-tlieta u meġbuni, ħafna. Ostja, u inti għandek, dik vera, għandek fetish li tiħunejka ma xaħat li tkun libsa kostumek il-mara. It will be cool, jena, tkun it's nice. Tkun libsa ta' Catwoman, it will be sexy. Tittixieħ bil-default il-kostum, għarkollu toqba. Le, ta' nisa jkunu. Għandu kollom toqba minn taħt, kif taħdem ta' Catwoman miftuħa minna. Tajba, tkun. Ketsut mux jek taħdem, by the way. Le, toġobni tkun libsa. I think it's I think it's ġirajtu għam daw il-bistan nisa li kunu ta' Spider-Man u kunu sex. Eżat, kunu kollox iktaxxat. Mala, it's hot too. Ġili kelli had that experience. Yes, sir, I did. Jekk kollox xaxa basuf u tajdlek ħalbislek tal-Wolverine tisħon? Skot kemm ħelwa. U jekk tajdlek il-bist tal-Loki, inta faħra fuq. Oh my God. Taħra fuq wahda kiku kellek? Jina naħra fuq wahda. Gudajli. Le, bamba t-toq taħsel. Taħseli, jo. Ma għadlek xek, ma għadlek xħan aħseli. Ma namela premis u konċert li jekku. Ġili l-bist kostum inti waqt il-seks. Ejja. Ta' Deadpool. Ta' Deadpool. Ma l-maskla biz għaxin boċċu, mux ħanet ħolġu s-sawtu. Tilbes il-maskla, għabtot ħarast fil-mera għanti għattax xitejta Deadpool xitija, mnejja, kosti. Fil-mera, ma kan għamni sali jihdu peċi dal-affarijiet, it's cool. 100%. Per eżempju, tilbes takwa mennu t-tfala bar mill-ilma. Qalbi.
Ma taġġi kun iktar kun fat man meta kun bl-istut tiegħu. Jew tkun Iron Man u tija xeba ħadida. Dik popolari, nara. Oh my god, lalla kelmu għajba ċajta. That was a good joke, that was a good one. Ħana men li smajt bis-sex move di Spider-Man. Ajja. Xieġi, kif inhi tija, kif inhi? Smajt, s-saat ma milta. Dijin ħiġbija. Int ħiġbija vera, nasib int għallimti li x'misa xizanilu. Le, din ħiġbija mux bil-liba, laħħa darba fej meta l-PJ nesa il-nesa production meeting. Alla zatek. Għattara. Mux bil-liba, sejjaw smajta. Nasib int għattili dik minn twililu, bro. Ostja. Nasib int għattili dik. Ġiba fuq dak. Nasib int għattili. Nasib int. Iġiba bis-sigrit? With great power comes great responsibility. My spider senses are tingling. Dik zgur int għattili ta' zvililu. Għalili. L-għaraċ. Jista jkura għalma Moħra ta' Batman, dik tamel hold up u tot l-ġenituri. Għax jitħajjar da. Ma stenna Batman għadhom hold up le? Ek għamlu la hold up, għamlu hold up l-lom, missiru. Ah, you're right. Amma jena mandak DC. DC, bis. Taħseb li importanti kif t-esperimenta fis-sodda t-esperimenta naqa fil-kċina u koll? As in, it's important to experiment, apparently so, bil-bħġurati u kollox li għamilt inti. Unħob n-esperimenta f'kollox, ta' it's cool. Issa, aħna ħaniftu businesses. Ħaniftu business, għanna ċertu concepts ta' restaurants. Okay. Which we're going to, which would like to get implement. Dana ħana mloba. Pero qabel, nishtu nsaqsu kaħna. Para business speċjali, pariri. Mela, għanna riċetta speċjali. Nishtiqu insajru għamijak. Ma għanna bżon xatta l-esperienza, xinkella. Eżattu. Aħna naslu sal-użu taħħa sew, un bad daqsek u l-beħ u U di għadha ma daħlix Malta, le piġna. Le, di riċetta ġdida u għadna n-time biex namlu li. U xfija di riċetta? Titħajjar is-sajjara maħna Crystal Met. Mawx market ta' għadha ġdida. Tkun blu, ma? Tkun blu. Le, dika dawka. Parta Breaking Bad, u? Issa naraw blu, palsa ħamra jaqbelun biex ndaħlu. Għal-mass meetings na jibdew dal-għat. Mela, naqra blu, naqra roza, u tafkej. Blu, għamra ġinu l-kurru tal-lejbera. Kifi, tajt vera, mawx, man. ċe, jow, ta' red, Le, għaw, bieċa għaw market miftuħa, ma. Xu Malta bil-Crystal Met. Crystal Met ħazina, guys, alright? Okay, right. Is-sajru biex tiħdu ix, inta fawkulu il-krips ta' salt and vinegar, they're just as addictive. U daqsek. Issa aħna ħan id-deċidejna b'kif għaw inti tina parir fuq kitchen concepts nixtiequ niftu restaurant issa. Semmuħ Bajtu Baker. Għadnijom. Ma cool, semmuħ Bajtu Baker. Le, originali. Breakfast place or brunch place. Mela, it will work. You probably get shot after 3 days, imma. Namluħ bulletproof. Xi drive-bys għur kol. Jina l-karozza ta' tfajla kelli nagħmel bulletproof. Id-delivery tagħna jkun il-karozza tal-Papa. Tal-Group 4. Fakir ħaditek, eżatt. Mela, aħna deċidejna namlu daw il-koncept u inti ħatajdinna kux jaqblinna niftħuhom issa li jienu Max Għatolhom jienu Max Spooner, skużani Spooner u jgħat maħna. U jek forsi tiddeċidi jek joġbok, tidħol Għax we need some experience tu. Ħanaraw, show me. Niftħu restaurant ma' Ġesu fit-tela tal-Kalvarju u nsemmuh Sofra. Inta mġina, I swear. Oh my God, this is bad. Mux sofri. Darbit ħadna. Tajba, le? Oh my God, sorry, Jesus. Sorry, Jesus, miskomtistu. L-isbaħ kwot la għatkella fuq bajtu. Sorry, Jesus, miskomtistu. T-shirt, sorry, Jesus, miskomtistu. That's true. So you won't? No way. Inti, no, ma di no. No. Inti taf ġaralu l-persona ta' qabel PJ.
Taf li PJ kien hemm co-host qablu. Dan hawn, da. Taf l-istorja. Ta' xi tajdu bija PJ, JD. Omna sem, dak ma jismux JD, jismu Patrick. Imma per eżempju kien jaf xi spelli, Patrick kien jiktbu JD. So what was the point of JD shit fisser? I don't know to be honest. Junior Dick. I don't know. All right, okay. JD it's DJ bil-maqlub. DJ bil-maqlub. Went to PJ shit. Paul Joe, actually, All like the right, car. Paul Joe, Paul right. Joe Shershan jisimni. Okay, klana. Mux laqam Shershan, Mela, actually aħna- kull jomi. Aħna nfatti l-restaurant li jmiss għalek it's inspired by Da ma nitħoġ bisaq ma. Da ma nitħoġ. Amma jek tamlu hint come I wish you luck. L-kurja titħollu. Il-restaurant li jmiss inspired mill-ex co-host tagħna. Nfatti Alright, ħad nitħajru, niftħu restaurant totalment nieqes mill-bajt unsemmuh ta' JD's. Jien dan nitħollu. Kem ġittajja fid-nejn. La, kem ġittajja. Da vera design cool, man. Il-design vera sabiħ. Ninqala u ta' Nqala f'kollox, bro. Free. Darbtejja fuq isfel ta' post. Vera cool. I love it. You will do it, you'll go for it. Dan nidħol partner ma'. Jina honestly, naħseb għandi restaurant. It's a cool idea. Tamer kollox, jissemmi excellent. Hemm ħanut Londra jismu Eggslat, vera popolari. Ostja. It's very cool, provide to U tamlu Eggslat. kollox bil-bajt, kollox Ekku, bil-bajt. Every dish has egg. Anyways, tajab, da titħol fih. Yes, sir. Fadlu nimis PJ saqsih. Niftħu restaurant Gaza un semmuħ Metz Donalds. Ma, antom mi ħarġ bjadi, di Aħna moħna jem ta' one track minded. My God. No. Skip. No, ma tħoġ bjadi. Li mis naħseb tamela. Niftħu confectionery ta' ċikkolati tal-minta un semmuħ mint of. Mint of. Mint of. That's pretty cool, actually. The idea's cool. The idea's cool, il-verità astja. Anka design tal-blier. Design tal-blier. Ara minnet jajdinna. Dita job, minnet jajdinna. This is cool. That's very cool. Ta' taħdem, ta' drobni. Titħolla dik jieku. Nitħolla di. Dita ġobni. Idea, anka design il-logo vera cool. Tajba. Esma ħanżar li tabħani bata ħabtijax. Mela, Irridu xismu ta' minna jek da. Immartu percent, ċaħġa. Maġa nifsu ġimma diħla mwara darkom. Emma, appartinek, dak il-design ġobni għlaħdaru ek. Hello, filu. Nek, din nitħolla. L-oħra, ħana d-deċidu li ħaniftħu kaffetterija il-ħabs un semmuħ Cafe Cordin. That's a good idea. Taħdem. Għax il-Cordini għate. Mux għam Cordina belt kollu. Eżat, għadak, it's a spoof on that. Cordina dik. Eżat, Cafe Cordina. FM, I think it's good, Amazon Cafe, naħseb il-ħabsek, naħsebu. Kana kullu. Eżat, tamlon bid-dikef daw, ħajdu jibbatu. Fox id-dikef. Ma, you will agree for it, perset. Yes, I cool, anka d-design ġobni kol da. Għandi ħafna bartering il-ħabs, minn fej flus Eżat, sigaretti, shifts. Blowjobs. Oħra, taf titlila di. Din it-tlila uġbitni u koll. Mux ħazin u coffee shop il-ħabs cool, I think. Agreed. Bilna. Niftħu kaffetterija, iċ-ċimiterju tal-Addolorata. No. U semmuha Cafe del Mar jiltaqa' Malta. Kemmi tajba, ostja, tajba, le? Memx, dak noqqas tal-market kafeterja ġo ċimiteri. Cafe del Mar jiltaqa' Malta. Toqgħod wis, Listen, that fucking it's funny. It's pero it's creepy. It's creepy. Toħtem bil-plattijiet ikun balla nisa day morning jahasra. It's creepy. Treat volofon. L-aħħar waħda. Niftħu restaurant ġo childcare un semmuħ Gijas. Daħħal ġa niftħuha.
ġeja tijak int. Għazzi, mux Maxis. Mux Maxis. U kullħat bil-fakkiet ta' taħt tal-abbandonado. I'll skip this one too. Ma namilix. Għaxaw, aħna nsaqsina naqa il-patruni, jek ridu xissaqsuk xie mistoqsijiet. Li, saqsewni. Eżat, fuq il-private wall tagħna ta' Patreon. Alright. U dana hemm il-Matthew Banju, u għet jismu Matthew Banju, which is one of our patrons, u saqsik. Kiku kellek issajjar ftit ġarretti maqtuwajn friski. Kif issajjarhom, x'imbit tqabbel magħhom u ma' min tikolhom? Mela, kieku l-ewwel nallihom ftit. Tal-ġarretta. Nallihom ftit ġol ilma bis-soy sauce, naq coriander seeds, naq fenil u hekk, għażmin twil. Bale. Mbagħad wara noħroġhom, imbit ma ndaħħalx, ma tmurx. Ma tmurx ma ġarretta l-imbit. Le, ma crispiness, ma texture. Il-ġobon iwa. L-ewwel nallihom. L-ewwel ma. So you're expecting it to be crispy, you give it texture. Is a onion rings namilhom kieku. It's cool. It's cool idea. Onion rings. Big tonna ġarretta tkun. Bit-cheese dip. Biex iżom naqra ma' Flour. Corn flour, seasoning, fry. Daqsek. Calamari rings. Dajba. U ma' min tikolhom? Kiku kellek ta' tiġarretta onion ring il-ċaħat. Malex. L-oħra, ċaħat jismu Cleven. Even minnu, Dawn huma patruni, actually. People who support us. Okay. Hey, Cleven. U da saqsik, it-pinġija li għandek fuq wiċċek, dik biex tikkumpensa n-nuqqas ta' porkerija tal-ħejja li għandek? Ija, naħseb, fuck you, Cleven. Ija, naħseb. Direct da, Cleven. Ja, demela, Cleven. U l-aħħar mistoqsija minant Glenn Borch. Daniel, għandek pool id-dar ħallin libbe zobbi ta' buwa das u nabatu joddos ġox kem għandek. Pool għandiwa. Ma nafex. Ejja, ma ġib il-dama ġib għala. Għandek xie Kings vera heavy, Glenn, ġifiri. Tintafa ġol pools. Isma, għabat li għandi nomu fil-mkien, namillek drink. Il-dan sajjar l-uddar. Sajjar l-uddar. Prazet tal-ostja. Quick fire questions? Quick fire questions. I'm ready. Okay. Scrambled, omelette, jew poached? Scrambled. Kif spiċċa moħħok wara drogi kollha li ħadd f'ħajtek? Rare, medium, jew well done. Medium well. Rare, medium, jew well done. Kif l-aħjar is-sajjar qattus għala ċiniża biex tibqa' tari u ma jeħilx bejn snienek? Medium. Taġem borma jew dix lim l-aħjar tuża biex issawwat l-iskjavi tandjani l-għandek fil-kċina kħalmu lek maħmuġa. Next. Dazek. Skit ta' Varist, l-aħħar wieħed u l-ura l-aħħar biċċa. Ġara għal-ma. Jaqaw reġandu bżon il-labor biex nimla l-vojt laħalla dak il-vojt ta' Cyrus Engerer bil-vojtaġni tijaj. Tanti jinvojt minn ġewwa li jek noqgħod dritt, tista' tużani flok hollow section. Min mindu tlaqtin mill-labor il-partit tilef l-identità tiegħu. Għax issa m'hemm ħadd jixbaħillak ta' Barbara. Hello, Robert. Varistien, Robert, tiftakarni? Dak li kont lajt lilla għan Varist tal-White Rocks, għax xela ta' spazju. ċanna, Rob, kollu sewjew. Tajtanti fouling id-dajsa dis-sena jew inti bħali. Tħobbom bil-koċ li mintat. X'waħda din ta' bajtu bacon u kol, Kull darba li ntfa post fuq Facebook jaqbżu l-fans tagħhom joffinduni boxxi l-liba laqditni. Ejja l-inqas. Għadu jagħti kasi xi ħadd. Fox Joseph kemm ma naħmlux ħaqqa l-liba ma' tant ma naħmlux li jek naraħ jitqarben immur intiħqata. Forsi jixraq fl-ostja. Isma, Rob, x'taħseb titfani ċermen ta' taqali u titfali d-desk f'nofs il-ground. Tanti nimdorri fl-ispazju. Iwa ġara, Madonna. Jaqaw, kontet nistemat namel sens, ux kullħattek jgħid li meta nkun riqed l-iktar li nistemat namel sens. ħasra nitlifa kull darba, paċenzja, darboħra se jkolli nqum qabel ma nkun imqajjem. Bravo. Għala spune. Grazzi.
Fej qatt kont tgħid li miraklu tax-xjenza moderna għandi l-fuq minn 70 sena u rnexxilli nasal sawn bla moħħ. Rob irridu naraw se nagħmlu b'dawk ir-rew ta' ħara ta' bajtu bacon. Ma jistax ikun kull darba li niftaħ il-mobile jitilawli għax ħanispiċċa narhom. Jekk jogħġbok Rob m'għandix aptit burdata tajba. Il-ħajja qasira wisq biex toqgħod titbissem. Ara Yves Bonello dejjem titbissem. Għadha kif bdiet tilbes tal-ħajta u diġà tabbit pis tal-qaddisin. U minn mindu swieqi sar il-pixxatur ta' paċi, vile? Bir-riħa ta' mediċini li tkun ħirġa mill-bewl taħsbek tħaltix il-pirmli mill-Browns. Tajba Peach, prosit as always. Aħna wasalna fl-aħħar denġbin issa, wasalna. Dan għamilna xi 3 sigħat, l-għedet Tletej u nofs. Balli, għanna program twil, bro, għasfossu għaddej, ju, statru pjaċir. Għad-baz, Għad-baz. Bezzajtun iftit immorrajt. Etni ċajta, għadna baz. Nemel bis, twassi għandegħna approach. Għazin tajba, għadna. Skużani, tortijaj, mandu najt. Kont taf ġifiri. Ta' posta mill-ħilek, ġibnijom, mux inti bil-kilo ħadna. Jena xaqt wadab l iktar, to be honest, stanajt iktar. Ifem tajbin, ġenu. Għalek ċaw maraj, grazzi l-sponsors qabel manżar ma' grazzi l-onlineintimates.com, kolkom għabtitna affarijiet kinki u seksi għaddar, itlu waħda fuq il-website taħħom, għamdom delivery call fuq wall, tibatu l kollox discreet, kollox ħat ma jkun jaf xed tixti u xtamel, biex ovvjament ikollok il-personal time inti ma' loved one. Grazzi l-Live Stage, il-Backlight u l-Black Box Pro li huma suppliers tagħna għal live shows, ġifieri għal ħabbar rigging u seating u scaffolding, kelmu live stage, strutturi kollox, they're the ones to speak to. Backlight for beautiful lights for all your live shows, moving heads, spotlights, kollox, għandhom smoke machines, għandhom ġifieri n-nies jafu jħadmu hemmhekk live, kolkom live show, kelmu lilhom isimhom minn il-Black Box Pro li jieħdu ssib is-sound tagħna kif ukoll live, kif ukoll hawnhekk fil-studio. Għandna live show ġej 21st, 22nd November, guys, l-MFCC, ċans għamlu tickets ġabar għal-bejħ, ċuri morru ċekjaw, jitlu buytobacon.com għal-tickets. Grazzi l-Matt Photography li joħdilna ritratti day in, day out, din id-darba apparently għafastlu cancel u ċfiri xejtkom jena, imma thank you ħafna grazzi l-Matt, u grazzi l-Mi Media tal-li jgħataw dejjem jħost jana day in, day out, għawek ġol studio tana in the beautiful rural area of Southern Malta. Musta najt fej, għax nibżaw mill-bombi għana. ħad pjaċiri ġejt terġa tiġi, t-rekomandaħ il-show tani, would you recommend other people to come? Jiena rekomanda xat jiċċekalkom moħkom. One, nerġa niġi. Emma yes, fucking follow the show, it's fucking amazing u proset. Emma partinek vera ta' daħu da, u vera ċajtna għagof, pero kreativita xorta, so I appreciate jokes. it. It's all a joke, it's funny. Aħna kif edna, jekk hemm xi ġew biex joħodna bis-serjetà għandu problemi enormi. Aħna maħniex show ta' serjetà. Aħna totalment l-oppost. Imma it's fucking funny. Thank you ħafna Denta li ġej tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi kbira lilkom kollha din tarawna, ġifieri, grazzi lil patruni li qegħdin hemm jagħtu u juru l-sosten. Guys, tinsewx. Did episodes nowadays ħajkun hemm ħafna iktar kontenut fuq patreon.com milli fuq YouTube. Grazzi għandna wkoll il-merch store itlu ġifieri ħanud.buytobacon.com għal merch ġdid. Patreon, once again, għandkom xi sija żejda, għandkom loba żejda, għandkom naħseb għandhom sija u nofs żejjed. At least 1 hour worth of extra content on it. Follow jawna fuq kull imkien qegħdin YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, kull imkien @buytobacon. Però grazzi kbira eżaġerata lill-mistiedin speċjali tal-lum Daniel Borch Kandu!